Joel Onen, man word ki guma way gin manyen. Tela manyen binu bene. So kama chone dong lok ke fu dong ter. Ki wek en jo manyen gen ko nen keta gen romo chiero ki yawo kede. Lawni do kema way kede. Hati ki weli makamega nyuma fu no yawo radio makamega jaba. Gen bene do to you nyingi botin. Ati ki weli maduong mokene futika mon ki bo ping. Bargain bu no kema way kede wi atini. Inian Martin money youth show nyo para vulu money radio wango abungwana de tona de any watika neno mano neno pa no bad mau katikede makubeti tika stranding matek mala por ben beti no kuma mi lu Uganda wi lo long yende ka penyu wigi neno pa no bad ke ketimo donc moko kono machale cheka man mi lo Uganda kadi dai lo tera mo kana boko ada nyu dan boko ada neno makamege ni president milo Uganda umiere members of parliament yeko your MPs yeko kidong neno neni MPs ma meki ke kan ba pecho MPs ma meki umiere gen ko tel tamario la buinga mo luki gen ko tel mano moleme ka mano enoni okay ke 2021 ayo biru ki ukaro 2026 don pimiere nga mo ko yel kidong mo ha michu keri dong dan mare chaylo ngo itelo tam ini dok diri maka doctor mo kani dok binu dan mar mier kinene keri dwa ko nyo duk mi mwaka michu mier ki dwa ko keta dong keri be dan dong mare chaylo nyati brother Frankie mera maktunu Brian ajuli wang miar yone be ana poe matek nia kema dong unu ngeo keni maktunu Brian now afoyo matek jo mogote following one ki yamane na mogote wa good morning moro ubene adiet engage you kwento now topic matin kita wenyo kene board idwana but then is a very important topic it will shape the future pa politics nyoni patela Uganda for very many years gin matiati mene kachi nan la oberiye any no bad mo malatianwa tika katiki proposal ni members of parliament omiyere oyego bet ki ker mi yero la did logo now kidong mina mario tieni MPs matimon ko tela pitams mawano tikal wongu ni uduk mwaki maro mario uduk mwaki ne kono wata nano tam manoti ye mwaka chiela bit for now then me a proposal tieni umiyere kidugu gen makilwoni term limit the president no chen mano tayane kai wa ni president man tayal pe terms a beach tayal pe term I mean to say terms are yo nyo de no tayane kai de tayal totolo mwaka para beach nyo mwaka pa sidong no yindong pe check yeni michung yes in another in another term kawa neno review briefly in the para biero midwe mia bungwen imwa ni 2024 Nile Post gukat kigien magucho title ni electoral reforms debate returns piani onodom loko chaka chon neno wa so eno loko chaka chon one of the post muguru kom loki oberni da biero midwe me chiel 2022 ma new vision yo karo kere loke no tie ta donyo machalo nguru yes so you get to realize ni no don't look it on the ground ma where controversy key discussion this sparked across Uganda kikane duong padano matung borba kan put pekitika lar ne and duong adano chalo put peking to pal ato ilo Uganda ngo don lo wani down tike discussing gini matek to twal do tela wa kijo mo peti lo tela now dung an kachi penyani atamu ni ngo nyone assessment atini ngo ikom proposal paladir no bad maon well ana ni proposal mi achele ber grachetie mano local MPs bolukui yes nyone gina yero president aneno la dir mo karo ki
kilo kono ne di ko pur go chim yeah wa ci ko Jordan ni ko Jordan again jalo cha oni en fe mero gini so that you nyuti how much dano tiki feeling about gini ka wa ina chaki bere kitung bora yani ni one personal opinion na ane no ni gini no do jogo lu wi wa ni wana yo boro gini wa ngeo rizale ichira boro gini ngeo rizale ni ngeo rizale puri ci boro it is yes so no go ber go bole can for so many years now me pengar mo mis quoting ko no deg la tela mo wa they no promotion nya then enu ni beram anero on our side kidong of course you can bring in Jimmy Chalon dua chen dua rate misspending chilling from electoral commission no paying can no go child presidential race no do paying but then po la duonga na ni rache yedit la dit frank ka chel ki to ye ana ne rache yedit kon la dit to yer ki ngat mati yo o bi kat ben kineno ne gino ana rache dir now Mactun Brian before you share kan no rache so ini chwa ko ni pore lok manu la dit no ban mau ka te kiri ni au miere MPs aye ko ye man president ini no ni kitung pore tima be ke kede ni MP chane no be right well ana wajo food bere side mi bere awaja rio kido te mero donye rache okay but ini chwa ko gere no not necessarily kado ne ano awajo rache bero duong lo bere chinde be concluding kanya ati ye I can only make you think but I cannot tell you Gimati very obvious. But Mactun Brian, I'm getting you declaring about your Matibunia, Moria Bunga deck on a day one FM. Before you cheer why you rache, men in you on opinion, teaning opinion na dong abi gochi after an katiki rache. En ni pepa ana chui tiga fuka ye. Yo kunu. Now gini ka na rache mina machel. Gina kilwoni democracy. Mani ye palwak nyoni mele bunyi mir palwak no na ni udako ping piani piti kidio mo kan mani wani mir pa MPs romi mir palwak to alle Uganda wani don no kama leng ejli mir ya bino na ci bol gagi kada wa mi ginyo ni gagi lewa chule ye duom kon ngamo taw da ko bol gamo pa ngaro ya bol at so that's a joke dano chu bolo mirga ye kimi be chena me chi dugu karato lo duonga dano chiero chu bolo mirga kidong be wangeo ni NRM ke orgi dit dog dit via gena gloni NRM caucus ma ibino ni kadongi deciding ke caucus ni wo wego MPs ye da kubol ki president ki yonge da we go be deciding ni o bolim bobi wine nyo bolim sebe ma possibly either Museveni nyomuzi nyo any other person within their interest kunu caucus ibino ni kake mogo obeti mekete ni pian gero ti majority parliament chan terni kirwa MP mano dong pete kameto ni bol gin mati interest pa NRM ente me mi NRM via that ginma ke be emphasize in caucus be where wa en wing be very influence of course we do ben ground mi no kikuno where no they are easily influenced where chero cherchi bolo ginma no perwate kimir palwa then also another thing gin be round be expensive board government in the sense ni in mighty wa okay ni man pena ngoli juigi be ka mi chilling marum yuar rege ki maybe now we meditated me a bit aliba chill chi well in the langue bolo gatamero penny gamata ke mi opposition beti kami ne chi in the langue ni ana chwa ngai because you were given that small amount of money but then in the MPs don't people chem biru ye chile rege these are joma ngeo they have their interest mir ngom ki mir ne mukene mi ruko chopa mukene mi ne owning mask chalo jeje mi owning mask masa me ruko umi but it has more jeje bi will me 3.9 million just an example motoka
MPs mero V8 gi mukana ke no mero Vox wagon gi tinanwa Yes. muguno mero Tesla, but then no care no pay, but that is an opportunity for them to demand in exchange with the votes. Mi cloud on qui kita bos mi white kenny dans le cloud qui personal interest bene MPs want a lot of qui. So in owning cat, be do very expensive for dog on the side of the government because they would be looking at billions. Now that one also chwala dong to my third disadvantage. Ikom Guinea. The third disadvantage is beyond dog no in dog at government. Now disadvantage tieni waramo succumbing to foreign influence. Keketi China, Russia, USA and UK example per country only. Kachi deg government enemy. When you deg the current president. When you take interest in MPs mo bichungi ni genta chwa ngato more to push interest gi more. It is more easier for country China USA in the UK. Me printing China. Yes. You know when you win ping you be why in the China again. Why in the pitching no tia in the China mo aki result of balance of payment you term trade. So in the Pelar, they can easily print after. When you see, they can also print America offering say for example, offering it MPY $2 million investment US kiyung she no care for China again ugo me Uganda. Now that is an example of America penga model wa America right ba? No. I'm giving example of countries making care of America, China again. Yes. Once they print that money, or once they give that money, they go up and easily they can influence. Provided that election more and very will be parliament by we give politics. Give any get wrong gun Peggy Bukela, I believe in Peggy Bukela independent watch. Nyoni jo mangi kui ma age wa me be kangi European Parliament. Gen wani gen da bam. No kita constitution designing ke pole. So in that disadvantage, tie kidong kanya no another thing mami wanen and a transition. You know tayar ki making an declaration ni the only easier way for you me la President Mano Tieno enemy Mano is a very bad future. You need right pia nyimpa Uganda ki Africa. Pene dan ka inti kom beru technique pe in me influencing we ke boli kui. It is more easy pingan come see submissions and kone jomukenda why megi. Now I want to skip where I tell bigupa term limit. Well, term limit anajolo with 10 fingers. Ni kayindong term middle tum si any bad. Well, tela kileo kata jocha wer ke ni jom fin kileo. Tela benodong kiber kale easier. Now ento ginat anayano ni ginu we o tika kelu term limit. Beberu as a softening agent. Agent me we gimon ko ben mayom. The main agenda. Yes. The main agenda is gen pa MP. So kay kelu achiel again. Opinion so ugly. But then kay kelu mo an madako bigir budan we dan ba nyer manok. Ma ene term limit. Then matches ki kelu mo da makaji majority by Uganda better cook, but on the other side they will saying there's a term limit. Yeah. So Henuni is like Kirma John Enemy. Colonialist. Africa. Colonialist hotel Africa. Who kill Christianity or other religion. Religion was used as a catalyst to soften Africans' art where they targeting. Now, is it going to be the same way? We are going to be excited to come term limit do, but then no Chani take a Then lastly, it come me Arione, my lawyer no mina there, not your range again. Any mon
women members of parliament. Yeah. Mingo, me tell and then I think ananda, you Wang, you twin. I think me to Na ke por exactly twin. ngobi why Na ke por twin bene. Well, the window you can be no more. You think a tire, you become now watching all. Now, and kita nano kere kumpamon. Yes. And any Jomo Kenta nano chale in the promotion of women's rights. But that's not true. And you need a poco killer papa can mon kicho. Ita why any mon goro. Why we ping a mere mon hotel for more terms. For more terms. Say for example, Kanoniki give me proposal like a tabling and give it amending. It be only 2020 2026 he borukui 2031 pay borukui may that be dog with 2031 that's 2036 every borukui come on again you need women members of parliament will be relaxed and it will be even more easier the government ku position me teach ke depend on part of pangarat mangar ye position wrong teach agenda gi ka do ngiti sai position but you ka agenda ge to yen pian you have for example cut term limit pay law no that will bring me also to another thing maybe summarizing ke cut term limit pay law got 5 years for one term no be bolu after 10 years per month kong me na chiel mon ma wayni uti promoting women's right ari de ni we te ka wa chune anyeri wa to cher gan kwan jon do be de MP aware anyeri magiti kwan cha ni where when will they become the MPs of tomorrow when you think one of the dreams pe anyeri ma cha ta kwan deleting be MP kong nyo cha kwan priority doka ngi catch going through so if we must promote women's right let's say ni kala cho rom ko nyo churon foot apa a woman can also do pingo again don't talk about teach you again and also pay kill inferiority complex so we mon kill now that brings me to the last part or the last angle and then be kill mega morning is a game because the first discussion was to change term duration kwanyoki mwa abijim michwalo mwa abiyero that was the first initial debate my MPs proposal gimod murmur tie ma tie dirty paper bene ti online you can get ni ki kwan ki mwa abij chwale abiyero man you to know ka enu no karopi giet wenge uno be chero string wengo ibi bolu ki 2026 ke bolu chi da bolu na mera bier wiye by 2030 no now this is what could happen MPs now kill debate macho ni one long well don't wa ye proposal ni MPs will be year president one benefit wa dong fen me amon romano ke kill benefit ni bom ke kar ku yung mwa pa that's 2 term ya do yere they could say ni no wa mer going marom ke do na chana so this could be a game plan me do ko ku be me be yere for everyone you see that let's not we'll be that benefit of doubt. So, Enuni is my submission. Menotama. I have not talked again. Palo again is opposition, but Benalo again is Gamante. So I think I am kiti bene kadong kirmandong ban mao proposal makamege nyumen makamege tika katani MPs yemi again ko ye mano adwong lo wo president man lo Uganda kidong MPs kono nga mamiere ko yegi la di Macton Brian e ndong kena ka penyu yani pido MPs be gen bukato ni councilors yemi don ko yegi councilor dirisma do ge wachi now machalo councilors nga mamiere do ko yegi Macton Brian ko gwe e oni wiwe. Well, the first proposal mo be mo chair ipa mo chair le dele mo in post and ki ken proposal no tieni councilors KMPs e ko president ku teneno yes erika ni don we have seen about here we have seen more okelo in can still a wajani let's have that benefit of doubt mo ge po in discussion la ni councilors bene e keti match bugru twal dano wo matere ko ni winya ria de kay neno more councilors be cutting deals madwong behind down by the way deals mo madong
pe wache yang ku ber ga meeting jo no goñ mala yes nen wa we man ka lu de wer goñ mala wi apoy ko we pa de ler gwang ni mala moy nyapanga me wiro kingo ku gul mala ye do ga de ping wo ci kansi la do ga de ping ba ine mero wilo anyimpa nga ko gul mala ki were wilo ki bor so there's a possibility ni kansi as ki rawo dugu in this game where gembere ku bol it president kui but then la penyo ni anga ma bol kansi as kui well look electoral college mo ma kana ko be di warga ye bol ki ngo gini for now food pere wangiyo menin food n1 ordinary ye wa bolo ye MPs ero gena na ye bolo ku yubilaka bigana tieni ka proposal lo karo most MPs ma pool before ku yimada magiti char that is just my prediction no mo ko ni ku MP ne mo ku tie char apede wa ni anda de MP ni bigana pe MPs Wang mi Uganda yeni gine ka ki wa karo chi MPs kong nung mier ku go bagin chili ngoma mo be konyo gi for so long yani jo ke ne ro ma dok do ke le ro gi well win radio man ye foi mate neno pa Martin Brian mano la dia no ba no ka tikere now what we win mo ki bota Anthony to yero ajuli wang mi ario ne pe jo mano furu ya bore dim meka ya wa bi tuduni idong title makamigi foi mate total on street exactly ngomo watika la ne ma foi mate total la dit brother Frankie moderator foi jola ye ke war ma dit wa ka fo director mi radio wango iberu ki twin mi dongo pajo achalo en ye ngeo ticket mi radio kano ne wa wila ma chalo bulu no chente ne no ne yelo wa chi ye wa ka fo honorable to Edward Mahmud mi ne wa cha ma chalo kiteni mi nyam molok ma don pajo nyo ma don bulu angeo lok matien wo bieno ka nyam ne ni neno pa no mauni romo impacting ni ikom wan ma chalo bulu nyo wan annually mi Uganda nyo totale kom northern Uganda mi achel abichako ke wach ne nen chalo no ba pope nye kon ke kana ne wana chuli mono wa wok ke kanya tek do maduong romene nge kar pa kon duong ge go bedo Kampala we o jamine nenu na nan ko mbir kita gente kate kene kitia kate kineno mi lobo ma meggi nyo mi city madiet chalo Kampala an pera kana ye wa wachini pa bi chwak ko ne ni MPs emer ko bol kwini kila dir lobo kwi mer ke bol wa ke teder bor wa kaka erne ni pien ke ber man dong chwala ka wachine pien inenu ma mega MPs ke nano momot tie mia bit ke wiye na e ko mia bit ke wiye ni wiyu poni kombere ineno pa kwan me Uganda magitimo onyo kiloni population census tika bwala wani dana ti million piara ngwan wi abi piana fura pe confirm dongi kelo kidugu wa ofudi iti na na wa so dano mia bit now mia bit ke kwanyo ke ko million piara bit dong chele adi onyo dong dana di chwala dong kawachine ni MPs ni wen popo bolo kwi marwate ke mirri palwa pien mirri pala tlate der part ki miri pa yin ni na Kampala unyo yin ti word Kampala ti jo kana wa chana na wochini o don paton o kwana paton unyo mo paton wa pa de district yawo kuna gago ke po ke ko iti na wa now ka don ke wa ni MP na edo chat ka ye bo yere ye marwata ki miri na ma chalan la bol kui ko bo rwate now ibi no ni chiek mi lobo Uganda wa ni annually mi chake ki mwaka para bor mi chero malo omier ku bol kui ne le mo loni what secret of what votes omier vote mirini now ka don ke wa ne MP na do chobol manyor no don ki denying trial now man don pira kena chalo an to yero no da pe ki kero na mi bol kui so trial na ka don ki denying acha o ke manyor no don konyo peke mokerne ebi no ni kachalo okay man pade awajo ni MP mo gware ground right nyo ground ngara
the other people ma ko beri romo bini consultation where karma ma ke wai lokom genne ke bini te der ke pen tampalo te der jo kene do pobi upenyo te der no ne ke gor fora madana bichiel mone chino ke tiyo ni bim ke wani man yen ne palwak ni agago diet maraja da diet ma en gno wa ke poko don constituency ade ko loni so ibi no ni an machalo MP machalo tayero kake yera na TMP now donc wa kombeni la dir lo te wa ni unyo neno unyo chik ma ke tia kar ken manyen waje ni umier wan MP ze do bol kui kele te der makana ni ango ne ki marwan e kuseni kake marwan e udago miet unyo Kormo sub county achero en Kormo sub county kamone malo bol kui na mone ke ken ne gore yeni achera penyo tam ke ken now lo bol kui na ne tam go berwata ke tam palwa poborwate matwala so ke bere na mo more e binoni enakiloni consultation le mo loni consultation mano do mai betimo ne dong pedong mi no dong kiloni consultation lo na nying ma mi ara mi ne tange so be mi ne MP dong dit with you but you ki dogola ne mo ne nyo jone mo ne ti do tiu mai lo kani man lwa yo mo tamge kitung bora ni ginakel ti makija menu tama an pati lo kom la tela mo enta ti lok machalo an inero na machalo bulu pien ko ber wandong watiga don le tieno ma meg watiga bino digi ma na wando ta we ko gene we ko ge kake pien wan wen ko ber don watero we museo do we ko wa ro me now gendo we ko wan be do we le tieno maraje we ko kado gina bino kete pien to me inero na an chao neno ka no bad ma ke be no do ti adire pien wen dong lo dire diri kar ke be ramo ken be cher che we ko now ena don ke we ke brother Frankie ke we ke maraje ke mier ke we ke mabe Martin Brian ke we ke ni mier we ke mabe now chwala don ka watine ni ibi no ni ka inem ki waji ni MPs ego bol kui kila dit logo unyo ki president mo ni mamero binu ni ite na wa now ibi no ni obi reducing decentralization no obi reducing decentralization mateka deda piane ena ke wani jame chakne chake from tedero that's why ke yaro LC1 ibi no ni kayini beri e all paton president mamigi convertie wan kwa mukelo now kada rechero e parish no dang ni la tela wa madiet waloni wa yiki ina wa minu mi pede parish now kada bine paton town council watiki koma ke Joseph kawa ki bot koma ke Joseph warin wa chero e wan komadi abit wano watiko jog leonai now en gini chake kita dar kitu we olo to ku wot wa ko chere national wego gamente madit unyo president unyo state house ngeo kireme planning pida jone kabera chela now la dit Anthony to yero moga pa no ban ma oni MP zemier ko ye president machalo iem joa kichi ni pe bije tam one en geno we atia ko ne rache maduong nyoro ne pati amar ben papi mero ben papi chwako we na ko wachet kon wane da kera benu ringo to da kera pierre yu de ke kom chawa biki ko wadong da kera mati la wini do wachet bor kon la dit to yero meno pa no ban ma mo kane ni MPs mameki miergen ko tel man pita mario la boy ngamo yelogi la boy gen bene kom gidong mi tane ni ngamo ti ka biro e oni kono kay summarizing ki wa wi ti bon mak to no braya angeo ne cha no ye we ga waj man no ne we ga waj ni o ka wa waj ni MPs e ko ye president mamegba no will be reducing decentralization no manyere lo te do pay ki access min no program pagament mo ken en geno we la dir lo ke riago ne o ke lo PDM ona te der wan mir kwan PDM kita der now ka do ke wa ni MPs ye ne manyete no PDM ye chaga ne Kampala nyo ke chaga ne ke district ibi no ni chana maybe tiu ke me boda ke ken we ka share district headquarter no do be no charana kalimia bon wan wi tinano now chwala kenyu there is what is called planning for the country machake kita winyene net for awaje keni kage wa ni planning chake what is called down up planning the bottom down up planning umiero chake wa kita dero engine we food aneno exercise food tumatuma dwe mia boro maki choko data palote dero wen
kichwala kombedi now kado MPs de wa geno bol kui MPs mo be cho ni tina ti bi to kui noya tina ti bi to kui ya gago diga ti bi to kui ket gum tiga nano pero kalo te der ti winyo pero kalo te der ki yire guru marachi be no eno wo ke ye be ro chanyo en amara en ke karme campaign pe woro ke dege ke mala ana chwa en ara matek ma der yebe wa chika gena dia okay pianan bulu ka gena dia ye wa wachi so la dite during campaign woro ke motoka ma ye chanyo mano ka ni anga bene gura ga raj winyo chwa ni mena rong wi polo ke no an mer ne bubu ke chulo pian amite dan ko wat kanya be now ka donge wa ni MPs yo bol ibi no MPs mo ko ber ma wa logo ne gembe tiang ma yo ngar mo dwa ko log ne guru na raje kere winyo kamo aya medico meno la dir brother Frankie TMPs mo kenne mabe perona te to pa ko kala te der bot la dir lo so we be tek mo cher ka ni ana ya be yer president dong kana pa ko mala te der te kere in peron wa che ne wa ko i pala me no bot la dir lo ci di bi ci bol queen ni be rate kini ko bo rate apo me ni meg mane futi ga tij mabe wada ci ga tij ber keto ni pe bara wa chiro bueno chero now o chwala ka wachne now we karama la dir lo tiga chero ka bito kui la mo yes we apo ma wano woro ki team pa boss me go team ke lo chano jemo wa ki chwa ma ki te chero ka bito kui la mo la gormo matiga word ki wheelchair ti a rolling kito ngole kom convoy pa la dir lo so e karama ti ngole opo ni lo ilungdo ngolo wa nyim motaka yada escort so cha ko ke la yela chi la dir wa ko beri ki kwanyo chiente madit ma kumbero wa logo ne la goro gedo kuber ko na la ke now gano ke kati MPs no ne do gente bolo kwini ke kokas gini no indi bi ita la goro no be benefiting tek gina kamano per po bete ma matwan now medical menu kumberi watiki party like my party a very powerful party it is called NRM party now ka donke wani kirane ne wenyo la dir maktun Brian wa keni ni ka donge wa ni MPs dong bol i chan ma wan logo in the country NRM MPs do dong lo mo cheranda flag me NRM yes MPs dong lo now it be tawni FDC nu ko ngini dok tiki duan dong pe duan dong pe chi de bi no ni ka do wa chere rache no gino wa ne wa chi da degmer completely ibi no ni bera gini ti ari to me ana no ni bere ni MPs yo bol kui kila dirlo ni ti ariega mi achiel ni ubi reducing chante ma bitiu kere campaign when you cost of gonna spending chante now ka don't pay spending bolo wane wa bolo mengo ka don't pay ko ngai mi ya team achiel mi pa o lo kana ya do na ke walle ga me ko ka le gar ba chomo chere i bolo pu pir me full mo pira che mission ka nga pe pa go to ma da ka le ga pir Anthony da ya mati wa chiro go wi no na committee MPs mo migi ko o kidong bare me na mario kerne na weche kani safety of votes no mer votes ger piano de ngio jomo ne wela jomo ne agin gi yo bi bolo wi wa chino no yina be de ti bi to queen de ti kong sure ne an ka do Frankie ba gene Brian ba man don kuira sure man berta en wi nying ta ne na rem sure now achwala don ka gudu wiyo tap kire wajo kere ni mege kani ki kerge kitame ni mege ko tela pitams ario consecutively eno ne mere ka mege makwire ye bene enye machar dara ki wani ki poe dara maput ko ka mege makwire bene chala speaker me parliament Anita Mongi ki Iteso Sabrujo mege mogo makwire chalo mega kelo bifeza korgi ki borwa ya ga kan piane gena wa wa ni kanu mege achwa ko ni go mere ki tera tep tele ni ye wa wa chini mege gi paro pe ko pa wan lwa mi te dero wa pe ko pa wan jome ikabero murum wa we pien ka beru kana ne momore kire winya bole la bole kene o kanu ni gero kire wa ji gere wilo ni itame kona ne ramongo gero arma romene kono mega kelo bifeza koro gero arma romene min bo chalo borwa ya ga kan meg da kel chok bar te der kan now ara mi to mong gena ba umi scandal mi gena
mi scandal ni mi chiane o mi sponsorship deal mi billions bor radio ne mi promoting national function kun radio gig bokeria kan ginu undo winyo uchere ya sanction arrest beta erne pe ka chwa ko megeni ba ero mere inuni ani na wa ni I can only make you think, I cannot tell you what to do. You need a kuno. Yes. Piane, matches mege be record for mege in the country. Pay me money. Yes. Mege could pay here. Records for mege be right. In terms of corruption. Gulocho, Wakwala Barka Karmoja. Kidiel. You have seen. This thing is playing on paper. Okay. When you're the current mege, they are questionable. Yes, Anthony Toyera and you know where I went look my logo when tiki chadem. Guma be ana wa ni ilokwo nye corruption mo bieno ni nyinjo mo ne maguru. From be da chiel mo no ti era chiel mo no pleno. So pichane nenu ma meg wa ye waro tamo ni inenu pa kita dong mau kata ke lo makwa ko lo ka megini. Pier ka no ne wa wa ni wa chere lo ka ko be na lengo ni next time da ka wa dugu wa tek wa mir wa nyamen tep je maraju. Ma jo ma do be ti mo ti na na wa. Aya. O mege gena wa wa ni guri tela. These are the people my ye wa wa ni they fought a lot. Lo kom tuero. Pien ke ber kana no more chonne no they believe ni one leti no cho ke kana miero kwan. Are you aware of that? Yeah. No gen wa ni one leti no cho ke kana no miero kwan. Eto kitluen pa mege kirwani mege tamo pe luwot gini. Good to temate. Wa kombedi karma ke wani now kadong la cho bedo MP da ko be mier ben ngo mier bet MP pian chone no they believe ni mon petero pajo ene chana ma wan logo ni man pena cha la tela mo e tela wa dugi te der bor wa ya ga ka ke na mo mot en mego fuden fra lo ni chalo mega ke lo bi sa kore e tela ma mega kan ma wa jo mega ma chalo mega pian ngeo ni mo pe yo mi la te der mo ne nyola win radio entra no tela ne ke compare ki pachone loy cho ma bo da gap tie ma teka da itena na wa so chwala don ka wachine ni mege kane ke mi twer mitela pitam sario anena charo no rache pake mi ario mi ade mege ni ye these are the people ma utute ke tek gade utute ke tek gade da mi nano ne le tigana nyero kwano ento don question mark bibino kirane nen mark tunu panyini now kirade le tigana nyero kwano ni gendong are they not supposed to be MP? When you're MPs? Now, me go betie. Entro kapun mo ni mati atela mabeni. Na ya chule kwa ni in parol wen ki woro nyo parol wen ki meni. Now, ya chule no chera. I think Toyero. I need to put something. Just 30 seconds. Ingeo amaro. Now, kachi do ada yini ni be. Then present yourself when you are confirming bear ni dog man dog chill. Kumero instead of rule ni pedano na jo right mir ngi be dog ba pa pe jo right ye. Magin do be dog. No. Ye wa wachi mak to Brian. Ingeo ana wachi ni genati lok nene wen ati lok out of experience. Ma yini bi mogo we are coming for 2026. Kagi nene piao karo mama ogo katekeni. Wabi mogo ni Gimara ti lok nene wen obitiu da go beliel. Turu lo bol kui ma wako ni pien wana deke kikan pe waram timo pe waram rako megwa ni pepa che wako wano timo wano karo. Now ki neno momore ana no ni ikati kineno pa maore ye waka wachini la dita ne bedo ti aluoro mono ichana mana wachini pien ni waka ikati ki plan makiteni kwirim no mo onyo mege mo dago mo ti ayele matek mada kai neno momore ibino chalo waket kong dong ni komber wati pa de district wati ki santa okot ko mo ma ko umbrella pa cho now keto de yaga ko kan wan be pongeo mo da mo be bino kachi ker ki pimu nyimi ki mudogo kai ki pimu nyimi ki mudogo kai pimu nyimi ki mudogo no mier ki luong ni yiti gun point nganyuti cha jal mier wa ni no bar no ti human point do ma pelare wa ko kate kitep jama kiteni now to yera mi da ke gario ke kan summarize abichero kalor neo mege bere ngeo always keep beru ka analyzing ni check on ke bere chalo mege in a negative part man no chalo gen pe no katwere ko bedo for that so long
mi na machel ibi no pego madong dir loyo mege let me say ni kodo wadu gita der bot wa kan machalo bot kansila so nyojo mo kan kay nana mo mod duong pa mege tiga tenyo pajo ma kamegio iti nana wa gen tiga tenyo pajo ma kamegio ma bot wa ya ga kanyo berutie my believe ni kanola dir lara tie no ramo game wa gine ni mabe ento pada wajo ni ko game wa pe kombedi now ino peko ti achel ni dano machalo mego ka ritela war money machalo in terms of leadership pajo timono kenedong war renyo completely my no dong sometimes pe war one pajo mamege pe war one pajo mamege kimi ario no dong wa chawa mogo mauluto kiwajo ni jama kamera kontimene now okay bino in terms of term limits term mark mi yo ni pigene because komber ma wan long ne watiki types of term limits gena there my yeti fixed term ma chalo borwa kan 2 to 5 years ibi no renewable term 2 terms of 4 years ibi no non renewable terms 1 terms of 6 years itina ne wa ma enuni okay like an example kachale United States presidential term 2 terms of 4 years Germany chancellors term limits 4 years renewable. You see that? Then Uganda, mamegwa ini 2 terms of 5 years. Previously, we upo ni kekwanyo term limits mamegwa 2005 ka we upo no one fruity na mada. Kakare. Karma wano nyono long main petego la winya Mr. Macton Brian. Karma no way on the fru kara. Yeah. So atamuni we kolo to palok madwong enu ni ye kono do gen matamo ni aguri manok no ano ko well now la video kele we to la dito yeah okay now Brian obi gaw Mr. Jimu Chaka and Tibo Ping but anti kin panelist makamegwa ni Martin enemy so obi kupe kede en bele ko mine wa ner makamege tini ngo but before that o win konki botin Macton Brian ete ti la penya chel amiata penyin e gam yetan ka chel mono ki la win radio matiwa kono la dita no bad mao ner makamege ti ko MPs mo miki kadong MPs money kono magen chui position pachone kibiti mo gini awocho ni nene awocho ke bere following ni kello term limit per money is you know term expansion per money is like a game me weko to provoke discussion chobe why anyone kono chiki be doka gina no ti chon 7 years flat pe down wing that is a possibility that is a possibility but now let me summarize within 2 minutes gine ni pe gin manya the professor Moachel ma the University of Manchester abia hosting YouTube channel momega cho me submission ne is a long presentation near Professor Chen Alfred Okot professor ni wa ni en gine no ti chon wa gamede pa borre eto borre yo chaw kila ko gine weo udok dana ne ko bol so tell me mo tika dwa ko gine ngom dwa chen now also I want to remind you ni lokene kenyan where winye ki dogu dongato Dr. Dongato Katrin chu wa ni kacha de MPs are be bolivi president's queen see 2026 utikile mo it will be a do or die and then being in opposition will be death magonye lewa chuni 2026 beru MP beru near ene kato nyo to kidong beru position beru to and enu no gonyo kita pio beru ke na to summarize iya biji ni right pagini public representation kero na why na beru peo then also corruption bedonyo meno and will MP so then bichayo local work that is democracy kidong risk tieni pata chiel umaro lono that is risk of party dominance madong tika time bene that will not be a new thing accountability will be dark paying there will be decreased accountability my self explanatory minority voices will be excluded because kachalo oppositions madong gina Uganda chana parliament no dong duange o kibe go wa then kira wajo keni transition duguracho
mano lueny nyer Uganda ko ng'eyo ni lueny kira dong wari mpo winyo lueny possibility ne tie miti meo ya nyima chok na alo ya nyima bo afo summary na wagamo cha hapian ke po ber ki ker mi o studio tien right la wingi do bigamo Jimmy Uchaga hentikin panelist makamegwa ka chien mono ki Lara Joffrey but bo ping we again komgi peram o kan la wingi radio obikeru yu machek wa winyu ki bo Jimmy ki adugu mano line bore wa ko kanyoni nino makamegi kono wajeni ngo we kon wanong yu machek la wingi wa dugu wa mete man radio wango manyini ka wine ati ki umera maktunu Brian ka chen mano ki won kon pati no sleep agago district and ye Toyero Anthony ni gale go gone chinko gale go gone chinko ina tu ni kitela go to la we go chinko peke le banta Lara pinyo log belu. yeah it disappointing no doja how would you go and do him what they doing what's wrong with you yelo pe Kayo. ako ari nyalo ka jo mutako kiero pie ko udako mutaka pie ko muor ko kali biri re no and then silent ni be pere ni oketo Iwa diga dano ya. yana kiro chako loke ni Dano ki wa yana kiro chako loke ke ni ajal jala pere dano ya Oh, presidential advisor Latil Lucky Boss me Gisu team we chill mawanyi we need a good leader who care ke debate ke wachi won miere dong tel mon ki tam sario la boy ngamo yilu ke debate ke wachi dong ni won miere yo ye man president no miere be bene lo tela makwir la video abi dugu line bore wo tam makamegi piatek studio line makamega nota biera bora chile bongwen abora biera ngwen biera boro we win kong botin tama kamiki lok mano la tita no bad ma okati kede kidong iwinyu bene kiboro mera mano makun Brian ka chil mon kito yero Anthony we kagam kola na mia chel wang o Thank you. eyo Yes. atieba Ala po lo kuba. Ala ni lo kuba ni. Pero antes. Yen ni chape wa kar ko pore.
One yo ko baby. Ini yang pi mo ye ko president. Wa la ye ko pi. Tong ko tena ne. One was ye sok ne ba kan. Ai ne ye Kenya ye ya ko kere. Dong we ko ni ke pi ye ko ki president. Yes. He went